Davne 1962. kada je izgrađen prvi lodž u nacionalnom parku na teritoriju Republike Kenije. Ne uvrstiti kenijske brijune, drvar ili jajce u afrički dnevnik bila bi prava šteta. Primirja, podjela, rušenja ili stvaranja novih vlada, sve se događalo pod ovim krovom. Lokacija u samom parku ili izvan njegovih granica uvelike mijenja doživljaj. Od cijene do mogućnosti bliskog susreta s njegovim stanovnicima. Ovo je jedna od najpoželjnijih. Pogled na čulu brda i Kilimandžaro koji je tonuo u san. Nove 100 kilometara pred nama, smjer Rift Valley. Zastali smo tek kako bismo kupili mali znak pažnje za prijatelja koji nas je nestrpljivo čekao. Let's go. Okay. Karibu sana. Asante. Svaki novi susret sa starim prijateljem podsjeti na vrijednost, koja se tako često, nažalost, brzo i lako gubi na ovoj užurbanoj modernoj strani svijeta. Kao mali, George Kinjakosa i Lepo vjerojatno nije ni slutio kako su mu roditelji imenom prorekli budućnost. Netko tko će postati poznat. Za budućnost je opstanak Masai plemena u prostranstvima Amboselija, jer ovo je njihova zemlja. Elephant is actually the largest animal on land, but the second one, the second largest in the world after the blue whale. This one weighs from 6,000 to 6,500 kilograms. On average, you will feed up to 150 to 250 for a mature bull of vegetation per day. They take 90 to 100 liters of water. Proglašen nacionalnim parkom 1974. Amboseli se proteže preko kenijsko-tanzanijske granice. Zbog svog jedinstvenog ekosustava, 1991. proglašen je UNESCO-vim rezervatom biosfere. Najbolje mogućnosti susreta s raznolikim životinjskim svijetom iz neposredne blizine dostupne su baš ovdje. Samo treba držati oči otvorene i zastajkivat ćete na svakom metru. How we say on Masai polako polako? Akiti, akiti. Akiti, akiti. Akiti, akiti. Akiti Akiti prema vrhu Nomotio Hill, koje je nastalo u periodu vulkanske aktivnosti Kilimandžara. Krov svijeta. And for the case of young one, the calf, Yes. they will be able to help them. How? They use the front leg Okay. and push them. Oh. Yeah, they put them in front of them, and then maybe the leader one, the one who is leading, then followed by these two. Yeah. Two, So yeah. the young ones will be at the middle for them to be pushed. Yeah. Osjećaj slobode na ovom mjestu obuzima neopisivom silinom. Ostaje još dugo u sjećanju. I ako vas put ikada dovede ovamo, možda se prisjetite ovog trenutka. Noć je lagano grlila Amboseli i otkrivala najpoznatiji vrh Afrike. Ovo čudo prirode pod zaštitom UNESCO, ova veličanstvena snježna planina usred Afrike i dan danas prema pričama lokalnog stanovništva čuva brojne tajne i misterije. Thank you very much. Okay. Lala salama. Safari nije za pospance. Buđenje uz cvrkut ptica u zelenom naručju prirode i njegovo visočanstvo. Kao da Bog na njemu stanuje.
Sramežljivo se skrivala tijekom svih dana našeg boravka ovdje u kampu Elere. Za kraj, sat vremena prije napuštanja, Kilimandžaro je odlučio pokazati svu svoju veličanstvenost i ljepotu, možda baš ekskluzivno samo za hrvatsku televiziju. Hvala cikloni s Madagaskara koja je harala tih dana, pomalo nas i ljutila, skrivajući u oblacima najljepši prizor svijeta. Čekanje, strpljenje, ipak se isplatilo. Bijelina Kilimandžara kakva se ne pamti. Veličanstveni krajolici kojima smo se divili gledajući najveće filmske klasike Mogambo, Moja Afrika, Snjegovi Kilimandžara, nakon svega postaju samo blijeda slika nezaboravnog kenijskog putovanja. Gotovo sve atrakcije drugog kontinenta po veličini kao da je Bog stavio na jedno mjesto. U koljevku čovječanstva, Afriku u malom, od Kilimandžara do Koralja. Crni kontinent ipak nije tako crn. Samo 30 km od Mombase nalazi se jedna od najljepših plaža na svijetu. Dobrodošli na Diani Beach. Kilometri bijelog pijeska, topli tirkizni ocean, lezi pod palmu i uživaj. Nema hvatanja mjesta pod suncem, strepnje nad ručnikom i novčanikom. Ocean ispod ekvatora ima 1000 lica. Sve što ste do sad znali o plimi i oseki, ovdje zaboravite. Majstorije toplog vjetra u kosi, dok kristalnim pijeskom hodate naravno bosi. Bezbrižno brčkanje u azurnim pličacima s pješčanim dnom sigurno je sve do koraljnog grebena. Bog je ovdje bio široke ruke i stvorio prirodnu zaštitu Tirkizne lagune. No ako baš volite izazivati sudbinu, na vlastitu odgovornost zaplivajte preko koraljnog grebena. Vratite li se nakon susreta s opasnim velikim stanovnicima oceana, rado ćemo vas počastiti ručkom. I to u jednom od 10 najboljih beach barova svijeta. Cijene su ovdje i onako za naš džep simbolične. Ima se ovdje za vidjeti, a i za naučiti. Zašto ne uzeti novac koji vam leži ispred nosa? Zahvaljujući bogatstvu biljnog i životinjskog svijeta, Kenija je svjetski poznato safari odredište. Manje poznata strana ove izuzetne zemlje jesu marin parkovi. Bogatstvo Indijskog oceana, koraljnih grebena. No da biste posjetili jedan od marin parkova, kao što smo mi učinili to danas i cijeli dan proveli nezaboravno u Kisite marin parku, platit ćete ulaznicu. Ulaznica za posjet jednom od kenijskih marin parkova košta $20 po osobi. Čuvaju Kenijci Bogom im danu prirodu na sve moguće i nemoguće načine. Posebno krhki koraljni svijet i njegove stanovnike. Možda se i sretnemo negdje ispod površine Tirkiznog oceana, omiljenom mjestu ljubiteljima dubokog plavetnila iz cijelog svijeta. Marine life in East Africa is outstanding, especially in the Mombasa areas and Watamu and Malindi. People have been diving in Kenya since the 60s. What we do have is an incredibly varied amount of marine life, and everything seems bigger here. All of our fish seem a little bit bigger, and we have the whale sharks. I stručno obrazovane instruktore, opremu, sigurnost. Sve po mjeri profesionalaca, ali i početnika. Volite li više pogled iznad plave površine? Izvolite. Letjeti je lako. Letjeti se može svakako, a oni to rade ovako. It's a
about the freedom of being on the water, using the wind to power yourself, so it's a natural sport. There's a lot of adrenaline involved. You can jump very high, you can go very fast, so you can do speed. So it's basically you've got a freedom to do whatever you want. We've got nice strong winds, warm water, and big beaches, so it's good conditions for learning to kitesurf, also for experienced kitesurfers. Is it dangerous sport, kitesurf? It can be. Someone that hasn't learned how to do it and tries to do it without proper instruction, then it can be very dangerous. Najgore što vam se može dogoditi jest da neplanirano na krilima vjetra posjetite Madagaskar, Zanzibar ili neku palmu. Sve češća natjecanja pravi su vatromet adrenalina i konkurencije. There's not enough female competitors to really be able to give myself a really good competition. I'm always together with the men who some are too good to even bother. I think I inspire a lot of men as well because they're like, she can do it, then I can do it. Very easy to learn on this equipment. The 4-line depowerable or 5-line depowerable systems. To learn is very, very safe. So the sport is more commercial these days. Women and children are very good at learning. The correct body position on the board, a lot of students get that very wrong. They always want to lean forward or they always want to pull the bar in, but that's not the case. You have to do the opposite. And how? Leaning back, putting your bum in. Bolje da se ja ipak držim mikrofona ili kuhače i pospremanja. Kenya at the moment I think is ranked around 3rd or 4th in the world as one of the best kite surfing locations. It's great for safaris, but it's also great for water sports. Kombinacija kojom se mogu pohvaliti rijetke zemlje. Svatko će ovdje naći zadovoljstvo po svom ukusu. Čovjek poželi zapaliti povratnu avionsku kartu. A lot of people think, oh, it's so wonderful to move out here, it's beautiful, which it is, and it is wonderful, but they don't realize actually to live here is a different story. Living in paradise, it doesn't keep it paradise. Pogotovo kad dane provedete radno, jureći za nekim iz europskog brzog svijeta, na strani gdje je sve pole-pole. Pratio me ko udba. Da je znao, možda nikad ne bi američku adresu zamijenio kenijskom. Peh, tako je pao grah, iako slika nije valjala, on je zaslužan za to. Kužiš, to je to? Kužim. Kužiš? Kužim? Ma ti kužiš sve. Živjeli.